Bokić, drago dijete! Danas učimo puno vrste voća. To je crvena jagoda. Sad je to crvena lopta. To je zelena ljubenica. Sad je to zelena lopta. To je naranđasta naranđe. Sad je to naranđasta lopta. To je zelena jabuka. Sad je to zelena lopta. To je ljubičasta šljiva. Sad je to ljubičasta lopta. To je žuta banana. Sad je to žuta lopta. Bravo, dijete! S vama bilo Dada, Mama, Kids!